bafite n'abayobozi nabo wenda kuko na Gumino nayo ifite abandi bayobozi b'abapfurero ndetse n'ababembe. Niho nashatse reka twanze dukomeze kwanza nangize kano kantu. Nta mwana uzawanga konka nyine ngo rwaye uruhiri. Niyo leta yacuga nuko natangaye kubona uyu musirikare wa Gumino ndayishimiye yicwa n'abasirikare batwirwaneho. Leta y'u Burundi na leta ya Kongo na Gumino na Maimai bana hari ibyo ni izi nindi nteruro iziyongera kuri CV dumukongo mani murenge ku mutima ndashaka mani ibyo ubona si byo gukina. kuko yari intwari tumumvishije amagambo menshi twebwe tutari tuzi. Rero ntaye abamama bose apana abagabo mbahaye pole kuri iki kintu twadukorerwa n'abagabo n'abana bacu. Mbahaye pole nongeye kubaheza pole kandi kibereka kuko aba bagabo babaye abicanye kuri twebwe. Dufite abamama nabo baserukira abandi maserivisi mu Minembwe ariko abagabo bavuze bose uko bangana ariko ntibavuga ngo babagore bavuge tugere kuri aka karengane tuhaye turenga. Uyu munsi banane nditonda abagabo bose ntibavuze si twebwe gusa tuvuze mu bagore mwitonda kandi si umunezero kuhaye tuvugisha kandi si kugira ngo bamenye kuko turi imvuzi ahubwo ni agahinda dufite. Rero uyu munsi wa none ko turifuza natwe ngo kugira ngo turenge abagabo kuko kwani ahubwo twabona tukibera abagore noneho nyine nuko nyine tukabana sinjamenye ko twokwiye mwabagabo bacu mwabana bacu mudukureho iki gisuzuguriro mwokagira Imana mwe turabinginze kandi tunabatakira kandi dutakira leta n'indi kihano mwabagabo bw'ikintu giteye isoni ikintu gitangaje umwana wacu yageze afata ukavuga ngo yemwe bana bacu bagiye hanze ngaho nimudufashirize zino mfubyi. Ese uyu munsi turavuga ngo nibadufashe mu buhe buryo mwabasasamwe nimba hakiri abagabo babandi b'abagabo abagabo batarari ngo zabo abagabo bazabara n'imfubyi n'abapfakazi ko kujya kwareza yewe nyarenge n'imfubyi gashatswe n'abanyenesi ariko si umusa uyu murumuna wanje ndamubwira ngo nindo byinshi ariko biragahinda kuko datahise n'abanyenesi ariko uyu munsi ngampaye uko mbwira barumuna banje uyu yari data ukiri mutoya nagendaga nkumva kitwa kirahira ko n'abanyenesi none uyu munsi kandi musore kumbwira imfubyi ku bwa kabiri mw'abanyamurenge mwokagira Imana turabingize tuvuze makeya. Data we ubutwari bwawe wakoze muri isi ubutwari bwawe wagize neza. Nyoko yakonkeje mu mirima nyoko yakonkeje mu bibaya imisozi ariruka nka n'ubundi ashaka ikigutunga kuzuba yakubereye umutaka mumvura agahora gufubika none dore niwe umurijije ku manywa y'ihangu none niwe umubabaje none niwe umushavuje niki cyatuma utinyuka kubana n'uwo mugayo nukuri n'umugayo kubabaza abamama batongeje nukuri n'umugayo kubabaza abamama batongeje nukuri n'umugayo. New generation change the situation change your mind listen my lesson faida gani kutesa wa mama back in a question. Wamama tumewafanya wadane watoto wamebaki mayatima niki cyatuma utinyuka kubana n'uwo mugayo nukuri n'umugayo kubabaza abamama batongeje nukuri n'umugayo kubabaza abamama batongeje nukuri n'umugayo. This so boy Galas mwana w'umunyamurenga
bavandimwe turabiyegereje aho muherereye hose tubaha kaze muri iki kiganiro cacu c'uyu munsi. Ntituja kure ni ikiganiro cyangwa se n'ibiha bivugwa muri no minsi ku rupfu rw'umuvandimwe uheruka kwitaba Imana, aho benshi bagenda babivuga gutandukanye. Iyi ndirimbo rero ni indirimbo tumaze kumva y'umuhanzi Galas, ati nukuri n'umugayo kubabaza abamama batwonkeje, aho tumaze imyaka n'imyaka turwana na Leta Itabara na Mayi, ariko ubu nyine akaba ari umugayo, aho dusubiranamo twenyine, ndetse sibwo bwa mbere kandi sinabwo bugira kabiri. Ariko ndagira ngo rero mu makuru twagiye dushikira, twagiye twumva ku rupfu rw'uyu musore, ndagira ngo noneho tuza twumva ibintu, nitumara kumva ibintu tushire mu inyurabwenge, kuko baravuga ngo ababurana ari babiri haba harimo uwigiza nkana, kandi uwigiza nkana tubimenya guterere iyo wumvisha uruhande rumwe ukumva n'urundi ruhande. Ariko twebwe nkuko twabibabwiye tugerageza guhamagara impande zose, ariko uruhande rumwe ntirutwitabe, kubera kutatwitaba tukagerageza noneho gushaka uruhande rwabo ibyo bavuga, ndetse n'urundi ruhande ibyo bavuga tukabizana hano, tukaba twobasha kumenya ese koko ukuri nukuhe. Twebwe rero turi muri TV, aho tutemera ko ikinyoma kitwinjirana, mu yandi magambo turabarinzi b'Imurenge. Rero mu rupfu rw'uyu musore, ubushize twakoze ikiganiro n'abatumirwa twari dufite, batubwira amakuru bari bafite, twari twumvisha andi makuru yaciye ku yandi maradiyo ndetse n'amateleviziyo babivuga gutandukanye. Noneho mureke tubishire mu nyurabwenge, tugerageze gusesengura, tumenye seke nihe hari ukuri mu by'ukuri, nubwo tutari 100%, ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo abantu nakamana gato. Reka rero duhere ku makuru yavuzwe kuri televiziyo, benshi mwarayumvishije y'Umurage ko babivuze, ndetse n'ahandi, noneho tuze no kurebera n'ahandi ko babivuze. Reka rero dutegere amakuru y'urupfu rw'uyu musore ko uruhande rumwe babivuze. Nizo ayo makuru ni ukuri, ngira ngo muzi ko abaturage bo mu Rurambo hashize igihe kigera ku myaka 2 bari barasenyewe, barirukanwa mu mihana yose ya Rurambo, uhereza Gitavi, Gashama, ukamanuka ku Gashararo, Nyarurambi, Bikubusa, Remezo, Bijojwe, Gitoga, Marungu, Bibangwa, Gitembe, Gahororo yose, abo bari barirukanwe n'abagizi ba nabi Mayi zivanze na Leta Itabara ndetse n'imitwe myinshi y'SNLD, barabamanura ku muhanda ahantu bita muri Plaine de la Ruzizi. Bamaze igihe c'umwaka ahantu yitwa ku Bwegera, ariko mu minsi ishize bari bazamutse bageze hariya batuzwa ahantu hamwe hitwa i Gahororo, bagira ikaya badeplace aho niho bari batuye, kubera ko abagira neza bari bagiye babafasha, babashakira imbuto, babashakira aho uko bohinga, ndetse banirwanaho nabo ubwabo uko bagenda birwanaho, bagenda bahinga mu Gitembe, Marungu, mu Bibangwa, ndetse bagera no mu Bijojwe. Iyo mihana yose tuvuga niyo mu Rurambo. Iyo myaka rero bari bahinze yari yeze, batangiye kuyisarura, hari yashize nk'iminsi 4, nibwo ingabo mbere rero yuko twinjira uburyo bavuze urupfu rw'uyu musore, ayo mateka yaravuze, mureke tuyabasubiriremo, kubera ko araza kudufasha kumva mu by'ukuri urupfu rw'uyu musore. Nkuko yarabivuze, murabizi ko abanyarurambo basenyewe cyo kimwe n'utundi turere, kandi aka gace ka Rurambo niko gace kasenyewe nyuma y'utundi turere twose.
nyuma barahunze, ibyo nibyo turabizi twese, baramanuka baja mu Mushasha kuko yabivuze. Ariko nyuma yo gusenyerwa kwaba, mwibuke ko babishinjaga ngo Gumino kuko ngo yagiye gutera ibirindiro bya Red Tabara kandi ngo badafite uburyo n'ubushobozi, barahunga. Nyuma rero mwibuke ko Gumino niyo yari ifitanye network cyangwa se connection n'abarundi. Muribuka ko Nyamusaraba ari we ukuriye igikundi cya Gumino. Muribuka ko hagiye hacicika amajwi menshi ubushize ngo yarafunzwe i Burundi, abandi ngo ari muri processes ngo yo kuja hanze ngo i Burundi. Ibyo byose mbivuze kugira ngo mbereke ko hariho network hagati y'igikundi cya Gumino aricyo kiyobowe na Shaka Nyamusaraba, none niba ari koloneli niba ari generale Murantunga aho ngaho. Nyuma rero niko kumvikana n'abarundi bari bafitanye iyo network. Nyuma rero kubw'amahirwe leta ya Kongo ivugana cyangwa se basinyana amasezerano y'ibihugu bibiri ko ingabo z'u Burundi zizamuka zikaja guhashino Red Tabara. Nibwo bazamutse bari kumwe na Gumino ndetse bafatikanyije na Twirwaneho. Abasivile bari muri Karagace bafatika nuko. Muribuka ko iyi leta y'u Burundi cyangwa se ingabo z'u Burundi nizo zasenye ibirindiro bya Red Tabara bafatikanyije na Gumino. Murumva ko bari bafite iyo network mbere. Nyuma kubw'amahirwe leta ya Kongo ibaha rugari cyangwa se irabemerera kwinjira, niko gufatikanya na Gumino basenya ibirindiro bya Red Tabara mu Masango. Ibyo byose turabizi. Nyuma yo gusenya ibi birindiro bya Red Tabara, muribuka ko iki gikundi cya Gumino cyaragiye gisensibiliza abandi duturanye aribo Bapfurero cyane ndetse n'Ababembe, babumvisha ko bagomba gushaka amahoro mu karere. Mayimayi yemeye yagumanye na Gumino mu gushaka umutekano w'akarere kose. Mayimayi itaremeye bahunganye na Red Tabara. Muribuka ko hagiye hacicikana, sinibuka umwaka neza noja kubitabora, aho twagiye twumva amakuru ngo bashinja ati ngo Twirwaneho ngo yifatikanye ngo Gumino ngo yifatikanyije na Mayimayi. Ndetse hari na WhatsApp y'umuyobozi w'amahoro igihe Pastor Seba sinzi state yaragiye kujamo iyo screenshot arayifa ngo se ngo agiye kubabwira uburyo ngo Gumino ngo yihuje na Mayimayi. So ibyo nibyo nari subiye mu mateka kumva ko Gumino yagize uruhare mu gusenya ibirindiro bya Red Tabara byari byararangaje Abanyamurenge. Abanyarurambo barazamuka. Ibyo ngibyo turabizi twese. Nyuma yo kuzamuka rero niyo yayo makuru uyu muvandimwe yaravuze. Noneho rero reka twinjire rero mu rupfu rw'uyu musore. Narinciye muri aya mateka kugira ngo bize kudufasha no gutahura eske koko ukuri kuri. Reka dukomeza. Witwa Fureko, izo ngabo ziri ahantu hitwa kuri Nyarurambi. Uwo Fureko bavuga n'umwe mu bantu bakomeye cyangwa se babayobozi mu gikundi cya Gumino. Nyarurambi ni hakurya yabijojwe, zikaba ziri kumwe n'ingabo z'uwitwa buriya wapfuye Mushombe ariko yatimbuwe n'umuhungu wabo Rushaba. Abo ngabo badiporoyinze ahantu hitwa kuri Nyarurambi. Abaturage baje gusarura imyaka yabo bagiye baza bakabirukana, bakabarasa, bakabakanga, bakabahutaza. Nyuma y'iminsi 3 umunsi wa 4 ari wo wa none baje gusarura, noneho biyemeje batiyaho kugira ngo twitwe n'inzara
ahubwo twishwa n'ayo masasu y'izo mayimayi. Bakihagera saa 4 baje nk'uko bisanzwe bapanuwe. Mbabare dusubira inyuma gatoya aranshaka ko tuganira. Iminsi 3 umunsi wa 4 ari wo wa none baza kuri Nyarurambi. Abaturage baje gusarura imyaka yabo bagiye baza bakabirukana bakabarasa bakabakanga abaturage baje gusarura imyaka yabo. Mureke twumve sasa. Abaturage baje gusarura imyaka yabo. Bakutaza nyuma abo ngabo badiployinga ahantu hitwa kuri Nyarurambi. Abaturage baje gusarura abo ngabo badiployinga ahantu hitwa Nyarurambi. Abo ngabo ni ingabo za Gumino. Imyaka yabo bagiye baza bakabirukana bakabarasa bakabakanga abaturage baje gusarura imyaka yabo bakabarasa bakabirukana. Eske reka twibaza ni ryari twumvishije ko ingabo za Gumino babujije abaturage kuja guhinga imirima yabo? Reka wenda twifashe kano kana. Muribuka saga yarishize aho ngo babujije abantu kurema isoko, just kurema isoko. Muribuka saga yagiye ihanyura kandi ahangaha muri aka gace nyine. Ariko noneho ngo abaturage ngo bagiye gusarura imirima yabo Gumino irabirukana. Kuba abantu batarabivuze nuko batamenya amakuru, nuko bashatse guishira iyi Gumino yabaye mayimayi ngo abantu bayamagane ngo Gumino iri mu kubuza abantu gusarura imyaka yabo. Noneho tuyamenye ubu nyine aho uyu muntu apfiriye. Kadukomeza. Bakutaza nyuma y'iminsi 3 umunsi ngo bakabahutaza. Mwokabyara mureke twumva. Ni gute mayimayi ibona umunyamurenge ikamuhutaza aho kugira ngo imwice? Nimpuwe mayimayi iba yagiriye umunyamurenge ikavuga tereka tumuhutaze, atireka tureke kumwica, bakabahutaza. Bakane ari wo wa none baza baje gusarura noneho biyemeje bati aho kugira ngo twitwe n'inzara ahubwo twishwa n'ayo masasu y'izo mayimayi. Bakihagera saa 4 baje nk'uko bisanzwe bapanuwe bakanga barasa. Baje bapanuwe nk'uko bisanzwe babakanga. Eske mayimayi irapanuwa hariya kugira ngo ikanga umunyamurenge cyangwa ngo imwice? Niki gituma mayimayi ivuga ngo irakanga umunyamurenge? Ipanuwe hariya urumva nimba ifite kumukanga yari ifite n'ubushobozi bwo kumwica. Ni zempwe noneho iyo mayimayi yagiriye umunyamurenge ngo irapanuwa ngo imukange. Mwokabyara. Baza kwihagararaho ko wari ufite. Eske umuntu aza yihagararaho kubera ko bapanuwe ngo bamukange? Ukihagararaho ngo bahagaze ngo bagukange? Mayimayi umwanzi azapanuwa ngo akange undi mwanzi, cyangwa umwanzi azapanuwa ngo arase cyangwa se yica umwanzi? Aho ngo abaturage bagiye gusarura ngo umwanzi ngo abahutaza. Ngira ngo nawe mwabyumvishije. Wari ufite inkoni, wari ufite umuhoro, wari ufite akabunda, barahangana bararwana babasha kwirukana abo bari. Noneho ntibyabaye ibyo gukangana, byaje kuba ibyo kurwana. Babateye bakonera barabambutsa. Imirwano yagejeje mu masaha 10 nibwo yahagaze, ariko saa 10 hari izindi ngabo zari ziturutse mu Gitoga za mayimayi nanone, kuko nibyo birindiro bikuru zabo niho biba. Witwa Rushaba niho haba, na Fureko niho haba, niho haba ikota zabo. Bari bazanye Musaka twahirutse saa 10.
Mayimayi na Fureko niho ibirindiro byabo biba. batari bagera hariya ariko babategereje isaha ku isaha ko bashobora kubageraho kandi bakabara. Ntabwo nari nkubishe neza bwana Munyamurenge. Nari nkubajije uyu Colonel Fureko ni Colonel Fureko w'umunyamurenge. Ni Colonel Fureko w'umunyamurenge niwe wungije Nyamusaraba, niwe ubana nabo barushaba Mayimayi Rushaba baba mu Gitoga bose. Mu Gitoga ubundi haba uwo Colonel Fureko akaba Rushaba akaba Mayimayi Kalicho, iyo ni indi groupe, hakaba Abarundi na FARDC. Ibyo nizo birindiro byabo bikuru. Nuriya w'umunyamurenge warubashije. Bavandimwe ngaho mwumve, aba ibirindiro byabo avuzaho ibirindiro byabo biba niyo hariho Mayimayi, Gumino, abo Barundi na FARDC. Aho niho birindiro by'umwanzi w'umunyamurenge biri. Kuva abanyarurambo bazamuka batura hari ni ryari mwumvishije ko iyi Gumino yabaye Mayimayi yagiye isenya imihana y'abanyamurenge, iragenda itwika inyaga inka? Nihe mwabyumvishije? Nimba iyi Gumino ibirindiro byayo ngo aho biri ifatikanyije n'Abarundi, ifatikanyije na FARDC niyo Mayimayi, none ko Red Tabara yonyine yabashe kwirukana abanyamurenge ikabakura mu gace ka Rurambo, noneho leta y'u Burundi na leta ya Kongo na Gumino na Mayimayi bananiwe kwirukana abaturage hara muri kara gace ka Rurambo. Icyo kintu reka tukibazeho. Ni ukuvuga ngo kubera ko twirwaneho ifite imbaraga zo kunesha leta leta ya Kongo, leta y'u Burundi, Gumino, Mayimayi, ubwo gana Red Tabara kuko nisanzwe ari umwanzi wacu. Uko iyi myaka yose bananiwe kunyaga inka, bagahitamo guhutaza abaturage. Niho haturutse urupfu rw'uyu musore, ngo abaturage bari bagiye guhaha basanga bano basore ariyo Mayimayi Gumino kuko babivuga yapanuwe ngo ibakange, yari isanzwe ibahutaza. Haza kuba intambara n'umusore arapfa nkuko bamaze kubivuga. Tuzatumva amakuru nitumara yasesengure. Nimba Gumino noneho bamaze kuvuga ko ariyo mwanzi noneho uri kwica abanyamurenge, reka noneho twumve noneho urundi ruhande rwo bavuga ko uyu musore yaziki. Noneho dukompare turebe noneho, kuko baravuga ngo ababurana ari babiri haba harimo uwigiza nkana. Katwumve noneho urundi ruhande. Mwana w'umunyamurenge, reka ntange pole ku muvandimwe twabuze leta Ndayishimiye, mwana w'umunyamurenge wapfuye aguye muri yambushi. Mu by'ukuri natangaye kubona uyu musirikare wa Gumino Ndayishimiye yicwa n'abasirikare batwirwaneho, yigendeye muri rezo bakamutega bakamwica, barangiza bagahimba ngo Gumino ngo na Mayimayi ngo bari bateye abaturage. Ndatangara, ndumirwa. Aho abantu bica umuntu barangiza bakaja kumushinyagurira, bakahamagara umurageti ukaja gushinyagura, n'abandi bari buze kubikora nkuko basanzwe babikora. Iki kintu kirababaje. Nimo kazamugira ngo umuntu watakaje, umuntu wapfuye aba afite umuryango we, aba afite inshuti, izo mubimenye. Naho abahimba ibintu n'abaje guhindura inkuru ko zitari bakanarenzaho bagashinyagura, nibakomeze. Bivuze gutyo mu ncamake, sinshatse kuja muri byinshi.
naka kawadiyo narinze ngo ntanga ariko tuzakomeza tubisobanura. Ndashimiye warashwe na twirwaneho, Imana imwakire. Nta kundi kuvuga. Kadukomeze n'indi nkuru. Abanyamurenge tugeze habi, tugeze harindi muka, tugeze ahandi umwanzi yifuza yuko tugera. Wateguye zino ntambara yaraziteguye kandi yashakishije abatekinisiye bo mu rwego rwo hejuru kumufasha nyine kuzitegura, kuko yarazi yuko zino ntambara zizasenya abanyamurenge zikabacamwo, zikabarimbura abanyamurenge bagasigara ari ntawe ukiramutse ubundi, tugatatana tugashira, ndetse n'umuvukano ugashira, gushingirana kugashira, gukundana kugashira, gusengera hamwe kugashira, kubana kugashira, guturana kugashira, buri muntu akajukwe, bakadutatanya neza, tugatatana, buri muntu yazahura n'undi mu nzira, agaca hepfo undi agaca haruguru. Abateguye zino ntambara nibyo bari barateganyije, kandi uyu mutego, uyu mukino wabo urasa nkaho wafashe. Mpamvu muze gutyo nuko intambara bateguye yuko tumara bahe bagenda bayikurura, basa nkaho bayituzana kugira ngo none twebwe twenyine ubwacu dusubiranemo, twenyine ubwacu twicane, twenyine ubwacu tumarane. Nta ntambara yabaye ejo yo kuvuga ngo abaturage ngo bari bagiye gusarura imyaka yabo, ngo Gumino na Mayimayi barabatega ngo barabarasa. Ibyo ni ibinyoma, no kubesha. N'abantu batwirwaneho bahe baharabika, bahe babesha ayo makuru. Uko byagenze, uyu mukoroneri wo muri Gumino Ndayishimiye yavuye mu ikayabo yo kuri Nyarurambi, aja ahantu baja kuri network, agiye kuri rezo, aragenda ngo agere mu nzira, asanga batwirwaneho bamuteze, bari kumwe na Red Tabara, baramurasa. Ngo bamurase barwanira aho hantu, bararwana. Abandi basirikare bo muri Gumino bava muri yakaye kuri Nyarurambi, baza batabaye, barwanira ahantu umwanya muremure, kugeza igihe Ndayishimiye we yapfuye. Bararwana, babigize inyuma, barabarasa, babigize inyuma. Bamaze kubigiza inyuma, barekepera umurambo wabo, baratambuka, baragenda basubira mu ika yabo. Abandi basigara aho ngaho kugeza n'ubu ngubu barahari, kuko Red Tabara na twirwaneho nabo ntibagiye kure, nabo bari hafi aho ngaho, kuko bose ko bararebana, ko bararebana bose. Nuko niko byagenze. Aba ngo bamare kubona ko bamaze gukora iryo bara, baraje niko kwandika ngo abaturage ngo bari bagiye ngo mu myaka yabo, ngo bamare ngo barabatega ngo barabica. Iki ni ikinyoma cyambaye ubusa. Reka noneho turebe, eske koko aba bavuga ko bategamiye uno musore, byoshoboka koko ko bashobora kumutegamira? Ariko se nimba batinyuka bakavuga ati uyu ni umwanzi Mayimayi, byoshoboka ko utegamira Mayimayi ngo umurase? Question mark. Ariko bavuga ko yari yateye abaturage. Noneho reka twibaze, uyu muntu wateye abaturage wafashe initiative yo gufatikanya na leta y'u Burundi, urumva nayo bayishize ko ari umwanzi, ko ibirindiro byabo biri ahantu hamwe bose. Noneho reka twibaze, iyi Gumino, iyi leta y'u Burundi yagiye igasenya ibirindiro bya Red Tabara byahekuye abanyamurenge, hedikota yabo yari iri mu Masango. Aba babaye Mayimayi ubu nyine Gumino n'iyi leta y'u Burundi cyangwa se n'izi ngabo z'u Burundi, ngo noneho nizo zihazija zabujije abaturage gusarura imyaka yabo. None nimba babuza abaturage gusarura imyaka yabo, nico gikomeye kurusha gufata imbunde no kuja guhangana ku rusasu ngo birukane uyu mwanzi wirukanye abanyamurenge.
yamara umunyamurenge akazamuka akabashize imyaka irenga 3 umunyamurenge nta bitera habona none niki cyabaye none kugira ngo aba barundi iyi gumino none yisacrificinze gutyo mu kwirukana iyi Red Tabara abaturage bakaba bari bageze aho basarura imyaka yabo ngo noneho ngo nibo babaye umwanzi wabo. Abakuru nibo bavuze ngo tuzatubeshwa cyana uduhakane kigabo. Ibi ni ibitekerezo byanje, ni analyse yanje, nawe ushobora kuba ufite yawe n'undi nawe ashobora kuba afite yawe, ariko ibi nibyo njewe naje kwibaza. None umwanzi w'umunyamurenge n'uwuhe? Abaye uwuhe nimba iyi gumino yirukanye Red Tabara? Iyi Red Tabara yo kubera iki itari muri biriya birindiro za gumino na leta y'u Burundi na leta ya Kongo? Kano no tukibaza uyu mwanzi w'umunyamurenge wasenye umunyamurenge kuva ku mwisho wa 2016 kugeza na bugingo n'ubu atakiri muri ibi birindiro cyangwa muri headquarter y'abarundi na gumino na mayimayi. None ubwo umwanzi w'umunyamurenge wacu n'uwe? Cyo si ikibazo twokwibazaho. Ibi bintu rero ntaho bitaniye n'iki kintu. Ndatekereza ko nta buryo yo kwama ituroha ngo nuko twe kandi n'ubundi umwanya muzomara hano ari amazu yabo azoguma mu musaka nabo ndi bazoyaturamo kandi ibyo muzobibona, ariko wenda ndi barumva ngo bumve ko bogaruka ngo bagarura umutima ngo bumve ko twokumvikana ngo duturane, ariko bizogeraho babyumva. Imana ga yatuzanye muri iki gihugu sumujinga. Imana si igipfu, Imana ntiyayobye, Imana ntiyibeshye, nayo igira ubufindo bwayo izikoresha uko ishoboye byose, kandi hari nuko izivuga kandi zivuga, kandi murabizi nibyo ndabizi ko mubikora, natwe turi mu kubikora. Musubire muyibaze, musubire muyisiguze, musubire mu rekageraho nshaka niko kazi. Ariko iyo Mana ko ndabona ndatekereza ko nta Kongo turabizi, tubana nabo umunsi ku wundi iyi minsi yose. Ibi bintu byose imyaka 5 ishize muri iyi ntambara kwa muri 2017 twaragerageje, ariko ga ntawuzanga konka nyina ngo arwaye uruheri. Ako nashaka kuvuga nako ntawuza wanga konka nyina ngo arwaye uruheri. Honorable Nyarugabo yarabivuze, kandi ahangaha ni naba banyarurambo bari bavuye bari barahunze bari kubwegera mu mushasha, arababwira ati ntawuza wanga konga nyina ngo arwaye uruheri. Aba bantu barazamutse, bazamuwe ku ruhare rw'iyi leta ya Kongo n'iyi leta y'u Burundi bagize umwanzi. Iki gihe bari batarazamuka, mwumve akababara aba bantu bari barimo, bari impunzi bari kwicwa n'ubuganga hariya. Ntawuza wanga kwanga nyina ngo arwaye uruheri. Reka ngupingire, ngaho genda hariya kuri social media cyangwa se ahantu abanyamurenge bari, uvugira ijambo wumva ko bazokwakira. Kandi ubu nyine abangaba bari barahunze barazamutse, none wowe uvuga ati Kongo ni umubyeyi, wumva uko bazakubwira. Kandi uko igihe yavuze rino jambo ni ibintu byari wasi mugani w'abongereza, byari bibi kurusha ubu nyine, ariko aratinyuka arabivuga ati ntawanga konka nyina ngo arwaye uruheri. Nta kindi gihugu dufite, ariko uzopima ubivuga ubu nyine. Niho nashatse reka tuanze dukomeze kwanza nangize kano kantu. Nta mwana uzawanga konka nyina ngo arwaye uruheri. Niyo leta yacu ga nuko nyine, niyo mpamvu dukomeje kuyibwira no kuyiganirira no kuyisaba no kuyizimurira. Niyo leta yacu, nico gihugu cyacu. Nari mvuze ngo uko bimeze kose
mutekereze ko dufite ibihugu bibiri, abantu bari aha hakurya aha ngaha babakiriye neza. niyo leta yacu dufite ibindi bihugu bibiri, ariko kugeza ubu ngubu abantu batinyutse kuvuga ngo turashimira leta yacu yasenye ibirindiro bya Red Tabara, ariko kandi turabanenga hari bino na bino na bino dusaba ko mubidukorera. Abo babaye abanzi b'abanyamurenge, niko kuvuga ati mahoro, ati se mutinyuka gute gushimira leta? Ariko uzumve ko bazotinyuka kuvuga ati uyu muntu avuga gute, ati nta kindi gihugu dufite, nta wanga kwanka nyina ngo arwaye ruheri, muzumve ko bazomuvuga. Ariko undi muntu wese utinyuka kuvuga ati akantu gato leta yacu wakoze nico cyatumye mahoro yikura muri gakondo, ngo gakondo ngo yashimiye leta, ariko bakaba bakorana cyangwa se badashobora kwamagana uyu nguyu wavuze bino. Impamvu mvuze ibi ngibi ni ibi, nuko ariko reka mbihuze n'aka kantu, niko nari nshaka kubihuza kugira ngo muzumve neza icyo nashaka kuvuga, ndaza kugashiramo. Hari ibitekerezo bimwe runaka agomba kuvuga tukabikurikiza, nta comment ushizemo, naho runaka we nabivuga navuga nk'ibi ngibi iwe arababaye mwanzi w'abanyamurenge. Icyo nari mbivugiye rero niki, Gumino yifatikanyije n'abaturanyi ati nta munyamurenge uzoba muri aka karere hatariho umupfurero, nta n'umupfurero uzoba muri aka karere hatariho umunyamurenge. Dushakire twese umutekano hamwe. Ni imyaka yose kari agace ka Rurambo bari babayeho mu mahoro, ariko kubera ko yifatikanyije n'aba baturanyi mu gushaka umutekano, ati yifatikanyije na Mayimayi. Ariko se naho abangaba bo ko batavuga ko bifatikanyije na Mayimayi, reka twumve. Akoze nitwa Ndakize Kamasa, welcome umuza bikorwa bishyiramo ry'abaturage twirwaneho. Na mimi ninajulikana kwa jina la Mtambwe Shindano Deogracias. Mimi ni coordinator makamu wa Twirwaneho, ninakuwa makamu wake katika kikundi hicho cha Twirwaneho. Kamasa, murakoze kuduha umwanya. Uyu mugabo bushize mwari kumwe hano, bundi abantu bumva ko Twirwaneho ari abanyamurenge, ariko uyu mugabo mwari kumwe harandi moko cyangwa abandi bantu bashobora kuba bariyongereye nyuma yuko dutandukanye mu biganiro byashize? Abantu bariyongera umunsi ku wundi, urabona ko ni organisation, kandi organisation igirwa nyine no kwakira abantu. Ariko na mbere yuko tuhura, kuko wabivuze, uyu ni umubuyu niwe unungirije muri Twirwaneho, vice coordinateur, ariko kandi dufite n'abandi moko turi kumwe nabo bababajwe n'ibiri kubera umurenge mu banyamurenge, ngo rero bemera kuza kwifatanya natwe kugira ngo dusangire akababaro muri kino gihe. Aba twifatikanyije n'ayandi moko, uyu nguyu n'umwungirije, uyu si umunyamurenge, ariko ibo ntibafatikanyije na Mayimayi. Ariko Gumino yo kubera ko ifatikanyije n'abapfurero batayishaka abantu bamwe, iyo yifatikanyije na Mayimayi mu gutsimba umunyamurenge. The same ni na honorable Nyarugabo ati Kongo nta kindi gihugu dufite, nta wanga konka nyina ngo arwaye ruheri, mu gihe abantu yabasanze mu buhunzi. Ngaho genda hariya nawe uvuga ngo nta wanga konka nyina ngo arwaye ruheri, ngo igihugu cyacu ni Kongo. Usambwira icaba abantu bazakubwira. Bagize bari mu kuvuga ngo uyu musore ngo yaragiye gutera abanyamurenge kubera ko gusa ari muri rwa ruhande ngo rwa Gumino.
Gumino yifatikanyije n'abandi baturage mu gushaka umutekano, yifatikanyije na mayimayi. Twirwaneho yifatikanyije n'ababuyu n'ayandi moko bonyine barabyivugiye, ibo si mayimayi. Mwumvega noneho hiriwe space ivuga ku rupfu rw'uyu muntu, bamushinyagura niko navuga mu by'ukuri ngo yifatikanyije na mayimayi. Mu gihe bakoze sacrifice, barwanya intambara yo guhasha Red Tabara hariya, abaturage bakaba bari batangiye gusarura imyaka yabo. None umusore aragiye gushaka rezo, murabizi ko iriya rezo itazipfa kuboneka. Bavuga ko ngo bamuteze ambush, kandi urumva bo baremera ko ari mayimayi, baremera ko ari aduyi. So byashoboka rero kumutega ambush? Eske bizoshoboka kuvuga ngo abuza abantu kuja guhaha yashakiye amahoro, gusarura imyaka yabo? Reka noneho twumve n'aka kantu. Ari umuntu ufite ubuye mu masango, umunyamurenge uri mu masango, agenda zo mukureyo ahinduka, niba ari amazi bamwuhagiye ya Murere agaruke bamwuhagira yandi bazi bagende bikuremo ikintu. Niba ari umuntu ufite ubuzo, ari umuntu ufite ubuye mu masango, umunyamurenge uri mu masango, agenda zo mukureyo ahinduka, niba ari amazi bamwuhagiye ya Murere agaruke bamwuhagira yandi mazi meza, abusubira b'umunyamurenge. Ntago tuza umunyamurenge twabyaye nubwo ahantu hose mu mateka y'isi umuntu wese yahindukiye mu byo yagiyemo byose abaza babari imbabazi ziracahari. Rero umunyamurenge wese uri uzi ngo ari hirya y'abanyamurenge bagarukire kumwe na Fureko n'abandi bose, ubu bwose ni umunyamurenge wese uzi ko ari muri area Fureko arimo. Uyu twababwiye ko ari umuyobozi wo muri Gumino. Uwo wese ni mayimayi, uwo wese ni umwanzi wa leta mu by'ukuri. Ikintu cyinshi nyuma y'ibi bintu ni ukuvuga ngo ntibashaka ko hari undi muntu n'umwe, ntibashaka kumva ko Gumino yoba icungiye umunyamurenge umutekano. Aho umunyamurenge azoja hariho Gumino, aho umunyamurenge azoja mu masango agaturana n'abandi bakongomani, agaturana n'abandi babembe n'abandi bafurero, uwo ngo azafatwa nka mayimayi, uwo azafatwa nk'umwanzi w'umunyamurenge kubera ko yatuye aho abandi bakongomani, guturana n'abandi. Murumva ikibazo dufite? Mureke dusubiremo ino twita mwumve. bagende bikuremo ikintu. Niba ari umuntu ufite ubuzo, ari umuntu ufite ubuye mu masango, umunyamurenge uri mu masango, agenda zo mukureyo ahinduka, niba ari amazi bamwuhagiye. Umuntu ufite uwe mu masango, umunyamurenge ufite uwiwe utuye mu masango, agenda zamukureyo. Reka tunabibutse n'aka kantu. N'abanyarurambo bazamutse, nukuba ntibemerera ko baja gutura muri eneo za Gumino. Murabyiyumviye? Umuntu wese uzoturaho undi mukongomani ari, uwo n'umwanzi w'umunyamurenge. Mu yandi majambo, umunyamurenge uzotura aho twirwana bidakontorora, uwo n'umwanzi w'umunyamurenge. Arico gituma bavuga ati Gumino yabaye umwanzi. Eske kubera ko yafatikanyije n'abandi bakongomani, yafatikanyije n'abapfurero mu gushaka umutekano hamwe, ati yafatikanyije na mayimayi. Ariko abangaba bo bafite n'abayobozi nabo, wenda kuko na Gumino nayo ifite abandi bayobozi b'abapfurero ndetse n'ababembe, abatwirwaneho ngo ndetse n'abandi moko araza umunsi ku wundi. Abo ngabo bose ntabwo ari ya mayimayi, na yandi moko. Ariko Gumino nifatikanya na yandi moko, iraba yifatikanyije na mayimayi. Umunyamurenge uja muri eneo zidatuwemo naho ngaho twirwaneye kontorora, ubu ngo arababaye
umwanzi umunyamurenge umufite wese agenda mukure. None ikibazo canje umwanzi duhanganye nawo ninde? N'umunyamurenge ubuze umunyamurenge gutura ashaka. Niyo Gumino na leta y'u Burundi na leta ya Kongo. Abo ngabo nibo bafashije abanyamurenge batuye muri kara karere kugeza magingo naya tantambari hari. Byatumye bivamo urupfu rw'uyu musore. Urumva ko uyu musore we umuntu uturanye na Mayimayi wese cyangwa se umuntu utari muri twirwaneho ubu ngubu ni aduye umunyamurenge. Ibindi bagiye bavuga n'ubushinyaguzi sinabushira hano kuko nacu namfatikanyije nabo kushinyagura aho bavuga ati uyu musore ni aduye mu bandi, nabyo twagiye tuzumva. Umuntu kuburu wiwe barangiza bakamushira mu gashinyagura. Uyu musore nawe ntiyarananiwe kuja gushaka processes nk'abandi. Umuryango wiwe nawe ntiyari ikigwari, ariko ubugingo n'ubu ngo yari Mayimayi, ngo ni Mayimayi umunyamurenge. None ubu nimba hari abanyamurenge bavuga ati tidushaka ko uhura na runaka, tidushaka kuja guturana n'abandi baturanye. Ibi rero nibyo navuze. Nshobora kuvuga iki, nukuvuga ngo Nyarugaba aravuga ikintu dukoma amashi. Je ninkivuga nkuko yakivuze ndaba mbaye umwanzi. Twirwaneho irakira ayandi moko, ariko Gumino ni yakira andi moko iyo irabaye umwanzi w'umunyamurenge. Nshuti bavandimwe, mwabashije kwiyumvira. Asigaye buri muntu wese anyura mu nyirabwenge. Ibyo byari bitekerezo byanje na idea yanje uko mbibona nuko mzumva. Rero reka tubasezere n'aka karirimbo tubifuriza weekend nziza, tunahapole uyu muryango wabuze umuvandimwe, duhapole ubwoko bw'abanyamurenge, duhapole igihugu cyacu kubura umusore nkuyu. Intambara, ubu bwicanyi turaguma tubuhanga amaso. Asigaye n'ahimana ndetse n'abanyamurenge kugerageza guhagarika buno bwicanyi bumaze ino myaka. Tuzagenda dukomeza ibiganiro nk'ibi ko Imana izadufasha tubonana mu biganiro byacu nk'ibisanzwe. Reka tubasigire n'aka karirimbo ko dushaka kuva muri uyu muvumba tutazi yuja. Ciao ciao. Niwe Masiya w'abanyabwoba. Niwe Masiya w'abanyabwoba. Niwe Masiya w'abanyabwoba. Hari uwenda gusa n'umwamikazi w'Isheba we, uyobowe n'abanyururu bakoreshwa n'ifeza we, bagoswe n'ingoyi, baboshwe n'ingoyi ndetse n'iminyururu. Nibabaja kurengera inyungu z'ubwoko cyangwa se iz'igihugu, kuko bafite Masiya basenga we. Niwe bita Masiya, ariko nge na Misu w'abanyabwoba. Gutekererezwa biragatsindwa we. Turabasaba kudukura muri uyu muvumba tutazi uganaye. Niwe Masiya w'abanyabwoba. Niwe Masiya w'abanyabwoba. Niwe Masiya w'abanyabwoba. Tumekasana gizani, tubabarire tuve mu migambi ye. Tumekasana gizani, tubabarire tuve mu migambi ye. Mpamvu yo kwizera utizeye udashobora kwitekerereza. Nimba turabagabo dushobora kwitekerereza. Mpamvu yo kwizera utizeye udashobora kwitekerereza.
nimba turabagabo dushobora kwitekerereza, nimba unaniwe kwitekerereza manika amaboko nka Roziradi, nibarinde kukwamagana twemerere twimike abandi bami murenge utekererezwa biragatsindwa we, turabasaba kudukura muri uyu muvumba tutaziyuga ye, niwe masiya w'abanyabwoba, niwe masiya w'abanyabwoba, niwe masiya w'abanyabwoba. Douglas umwana w'umunyamurenge